mntakamkhulu. Ya mfowethu. Awuthi mntakamkhulu hle ngibona sebekhiwe la. Amagwinya kahle kahle kusenje kodwa ixubu bayathengisa. Inhlama yamagwinya iyakhukhunyaniswa noma ithiwani. Hayi, inhlama yamagwinya ikhukhunyaniswa. Phela amagwinya mawenza uyaqove ube uwafaka emafutheni. Hayi mfethu kanjani? Avuthwa kanjani lamagwinya kanti abakhuphuka walenzanga lapha akhukhumale bayilokho. Hayi, phela wenza ujeqe lapha uyikhukumalisa inhlama. Ngithi amagwinya mawuqeda qoba uthathe lento uyifake lapha emafutheni. Phela angithi amafutha wona ayishisayo inhlama igcine isiyigwinya. Kodwa bangabe uwashise kancane usala inhlama ngaphakathi kuzwakala wavuthwanga. Uthe ungakukhumalisa yabona makusala inhlama ngaphakathi. Ungawubeka. Funa ukathatha amagwinya funa ukuwaqhela uwaxove ebusuku. Umflawa wakho. Alale phezulu. Hayi phela phezulu. Hayi. Kwenzela zokhangile ilanga liya ngasebenzisa azochiswa yi sewenza ujeqe ngabona. Ekseni bese yaqomba ngamagwinya lokuthi kodwa sewuloku uyafaka kanjani. Amagwinya ubekisela uqobe wenza igwinya. Ubekuseni uyaqoba uyawufaka ufulawa lapha emafutheni. Emfowethu igwinya phela amafutha kumele alishise igwinya kuzokhandela igwinya. Phela ama-lecture abantu bamnyama lapha ngamanye leqile mayelechise. Hayi phela amagwinya afuna ube umpetha na ukwazi ukwenza. Funeka ulokuwa yabo ulokuwa awayeka hlale nje futhi ulokuwa kancane ulokuwa round ulokuwa shika engazojinyama engazi magwinya ke la phela ubona nawe kunomama ongawathenga amagwinya akhe amagwinya lo mama mabi amagwinya lo mama mnandi yabo uyakwazi ke lo mama ukwenza hey uyakhuluma ngoba amnyazi kanye lawa phela amagwinya wala ngoba bathengisa ngaphandle akafani nalawa ozenzela hayi labo thengisa ngaphandle ubaba mnandi kakhulu andalo ke kanjani hayi labe abafakayo lapha shoda abawalalisi abakhumalisi abakhumalisi